Ipdyang supaya kiparolok kiparajor sa sisen siya kisaw ayom. Hakane ka video ginyapay lau Cristiano Ronaldo unyo ni emban pong ya u jersey numbar nyaw haden ba ulalik pai siya ka Manchester United. Namar haduk menta ompat laban penting na unumbar ayu Ronaldo unjet. Nado usnam arah jalai Ronaldo ula pong barabor ya ka jersey numbar nyaw. Haba umi madan lakalong nakari dan naga klub laino tang haus nem arah jarak handai haba ula penyaso saka Real Madrid ula pong ya jersey numbar handai kajing kali kabaki nong Cristiano Ronaldo satlak kapertai mentaki kuat bantim la Ronaldo unyo ni emban pong ya ka jersey numbar nyaw ham Manchester United. Katkum ka jingwal penya dakas channel kisaw ayom imar Ronaldo unom yawan pong ya numbar nyaw manta kasamoy namar ya une unumbal ada register haka kerteng Edison Cavani ha Premier League. Katkum kikendon ka Premier League cuapan sedang ka ayom ya lakai man laki klub ki haban register ya ki jersey numbar syabaro kirang ya lakai ka fast team bat kadba uta orang ya lakai udang don berkekolom uhaban pong baro si samoy da uju unumbal laino tang la dau ta orang ya lagai upenno naga kolom ya utau numbal la ban Aisyah way kumta ada ka Premier League kam ai ya ka special permission ba ukavani ulla ban IT ya numbar nyau sya Ronaldo uhaban jitno da uway pan unumba paralog lada Ronaldo umyo ban pong ya ka jersey numbar nyaw uai pat unumbar uba pikwa ba Ronaldo unpong menta ka samoy ha Manchester United. Siapa penpau ya kijing trang jonghi leng baki comments bana kalian usawayom ukwa banyo i ba Ronaldo unpong ya ka jersey numbar laipau kumba pong umasi la ban penken mawang ni ba Ronaldo ula jupang teng ya numbar arpura menbau jalak kai naka Sporting Lisbon pada haus nem arah jarak handai ula pong ya ka jersey numbar handai habau jalak kai naka Real Madrid. Hado mentah di jersey numbar ki padang laj Manchester United kilo unumbar khatar khatsan arpusau arpura laipo ar lai pusan lai pengreu lai penyau lai pupra bat sau ho syaneng cuan tat no mapi mentah uai unumbar na padang kita numbar ke balaj Ronaldo unjit na kalian usawayom antat ya jersey numbar khatar ubalase Ronaldo unjit ban pong mentah kasamoy ngin sepai laki jing antat dungi kidai ni kilaj anda ka klub Manchester United kan penpena ya ka jersey numbar ba Ronaldo unpong kublay pergi paralok di parajor tad haduk bang dia sembiang hakau way pat ka video kublay sibun.